Dobrodošli u Boston Gamer. Danas ćemo igrati Minecraft Hunger Games. S nama je Loki Ninja. I ne znam za koliko minuta ćemo početi. Za minutu. Ja ću pauzirati klip dok ne počnemo. Kas? Imam već Iron Sword. Imam Gold Sword. Gdje si? Aha, hajde vam. Hajde vamo, štit me. Ok. Čekaj, imam neki česno. Aha, vam. Dadni mu ono što već imaš. Kako si ti rekao ono da imaš sword? Iron. Aha. Ček, meni treba kap. Uzeo sam. Evo i vam. I da znate, ja i Loki ćemo nikog dođemo moje golden sword. Malo mi lago. Nema već sve Samo nemoj tušne. čekaj. Ajde, To. evo jedno. Nemoj da ti umreš, Bog. Čekaj, gdje si ti ušao? Evo ušao sam vam, idem gore po stupence već. Okej. Ideš? Nisu ovo ti? Penjem se gore. Vidim te. Vidim te. Dobre. No, puno laga, bre. Gdje štit me? Ja sam da se... Ajde požuri, penj se gore. Laga mi, bre. Pa površaj se, brother, distance. Čekaj, sada gdje si ti? Gore sam, evo, silazim. Aj siđi. Pa, dolazi još jedan. Sišu. Jesam, hajde, sad poboljšavajte red na distance. Ne mogu sići. Hajde požuri. To, sad nema veze. To ću... A, vam čest. To smo već Ništa. Samo da uključim auto jump. A ja te štitim. Ajde. Idemo na netam. Sam, ajde. Ajmo ga. Ima golden odjelo. Što vredi kad ja imam diamond često. Dobro, imam Jebem tu. Ko što da? Bome njih dvoje. Da, sam htio vidjeti nešto. Ajde, požuri. Požuri, dolazi. Uj, izvijem što sam tu udario. Požuri, Gdje? Bježi vam, bježi. Jedan. Gdje je, ja što pokrio. Čekaj, evo ti bolji česti. Aj, umir se. Mislim da sam ja dobio neki chestplate. Da ti imaš iron. To. Ček, šta je još? To. Samo malo. Šta ima ovo čest? Ok, nešto glupo. To ti ja bacim neke stvari. Neki nepotrebni stvari. Kad ovih kapa, bol. Dvije ove kodnika. Evo ovoga. Games. Gdje sam kupio sad te neke stvari? Gdje? Ne znam gdje. Gdje stvarno. Kako je? Ići. Ne. Bog, te nisam to ni vidio. A, vidim. Jesi živ? Jesam. Nekoliko.
Ja imam bolje ove kopče za koje patke. Imam ja jednu. Moram i ono što staviti. Imam i to. Kad je makni ga i stavi. Maksa. Sadi nešto. Nisam ja to vidio. Izvin, jesi živ? Ja. Evo ti Iron Chest. Okej, samo pogledam. Aj, valjda ćemo da dati. Čekaj da ostavim ovo neke stvari. Tu ne treba ne treba. Imam bub 4. Idemo. Ček, nisam stavio. Ja i za sad ne vidim. A ja to Nešto mi je iron. Ja ga prebacio. A, to si ti. Hajde pa idemo na centar. Sad ću ja mislim na field. Da bilo je. Gdje si ti? Van sam, hajde izlaz. Okej. Kako si izašao? Pa, ovim putem. Čekaj, gdje stani? Hajde ovdje. Gdje si ti, brat? Ne tuda. A gdje, brate? Ja sam se izgubio. Evo ovdje, hajde. A, ja ne vidim da ovdje mene. Kad će Deathmatch nije pisalo? Barem ja nisam vidio. Za minutu. Haj, valjda ćemo preživjeti. Ajde požuri da nas ima što manje. Da ubijem još njega. Ok, eno ga na centru. Čekaj mene. Kakav je? Jel jak? Ne znam. Ovo je nije jak. Ima li što dobrog dijela? Ja sam prispozit. Nemoj mi ja i ti. Zabagovalo ova, jedan se zabagovalo. Udri ga sam. Neki dobar, bre. To nije posle pojavno. To je dobro. Neki bug ovdje ovdje. Na ovom je server prosto previše paga. A dobro, mi smo pobjednici. Aj. Gdje se stopira? I osvojili smo ovu partiju i to je bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo se